ithema lami umuntu waseZimbabwe vele yabo. Yabo mase ngishaya ama grade 5 kula into ezibhaya sengizijumpa khona vele yabo ngethema lami vele mangilivakashele nani ngibheka ama lifestyle walo zathanza mose yabo nami shooting adopta lifestyle yakhe because naye vele makahleli nami mina ungazongitshela ngigangster mina yabo nami senginale ingqondo yokuthini ayisani shoot mawe igangster mose empilweni uba grand yabo vele alihlala lichintsha yabo cherry yabo phuza phambi kwami lengilanda liplakile yabo ayisani kula ngithi ngishayela ithema lami ijika lengicela ukuthi etshu uthi cleaner la ngidibana nebag ke lapho ke bag la khona lentashi vele ay ngene udama lento ifakwa la empumulweni ngishaye vele lento le nami ngive vele hype yakhona mara lapho bengingaka understand yabo because nalapha beyincane vele ngingaka understand yabo. Danke eSoweto ebukhosini bafethu Tony Montana ngiyazi bafethu sesifikile la ekhaya iSoweto podcast khale ndaba strength and hope bafethu ngiyazi bafethu la ekhaya sinqanywa blind and siyabona nani bafethu ngiyasithanda yawena bheka nthina so bafethu vandag njoba ngihlala nazi bafethu khale ndaba siphethe umfethu la umfethu enhle kuzositshela vandag uzosibeka uzosithatha sibeke impilo yakhe la buya khona ukhule kanjani ukhuliswa ubani ukhule nabo bani ngithola until vandag and like story sakho ngisifuna zonke nje until vandag fili njalo danke yeah kama lami mina uThawanda uShona Ngubeni okay intwana ekhulela eSpring September 1575 kanti njalo shothi ngele ngageleza eKenneth Masikela for ngiqala ecede usizi primary and then ngaya eKenneth Masikela yabo so ulet lami vele abantu abaphulela khona indawo la ngalethema bathi kusemasimini ama room house sure so vele sikhulela kuleyo nkambi leyo yabo so yakena izintwana encane ukukhula ezinye izinto mana uzinotice but ukhula big dates uyakhona ukuthi uzinotice and then uyathika yabo. So mina kimi wena Khotman lami olet lami beldraya ithema lami yabo ithema lami umuntu waseZimbabwe vele yabo so vele mangilibele ngikhula vele nami umuntu obonayo vele ukuthi ayisanju olet lami umuntu ohlezi alandele ithema njalo ngikufone umntwana kanani ini yabo but manje uyazi mase sentwana ezinye izinto awuz understand yabo and then ithema maybe lizovela maybe twice or 3 times kuleyo month lethe impahlanyana or something ilvayi but uyazi mawuse sentwana ngapha wena ujump uyaprivate fast guy clip ubona ngadayi bagaya into ebhaya mara already man lona bengilibele ngilirecognize alibele ekhala vele kudayi jo ithema lapho mfethu aliyenzi kahle uyangisola up until ngize ngishaya abo ma grade 5 abo mase ngishaya abo ma grade 5 kula into ezibhaya sengizijumpa khona vele yabo ngethema lami vele mangilivakashele nani ngibheka ama lifestyle walo vele alihlala lichintsha abo cherry yabo phuza phambi kwami lengilanda liplakile yabo ngimvele leyo nto leyo nawo intwana encane yabona kuba yi-inspiration ukuthi ayijo yabo lento yenza ithema lami lilanda ngama BM nani yabo up until ngize ngishaya abo ma grade 6 ke kula vele sinethema lami bese sicala ukuthi sesagusta cause into eziningi engizi-adoptha kuye sikazibona ukuthi esana intwana yami manje ngathi seyabule line lami leli ebengibhizi mina into eziningi azenzayo vele so kuyimi manje uyazibona la kimi ukuthi kancane intwana yami khona into ezigubhayo la kimi yabo so vele grade 7 ngenzakala ukuthi ngibholelwa iolili vele yabo makubholi iolili vele kanjena alright ayisharp vele ithema lami kuba umuntu othini ngima intwana yami ngizokuthatha uhlale nami yabo leyo process leyo kube into engayenzakali vele mayengayenzakali kanjena alright uma mkhulu wami vele cause masilibele esikhula kanje naye umuntu kushuthi banabo ma already wami nekho njengoba ngitshela ukuthi ngibuya ema-room house kushuthi abantu abashiwa abazali nabo babancane so banoma already wami bathe mabathola ibhano kwabantu ukuthi naye yazi abochiri sebalwela amagroza hayi wena umntana akudla kakhulu mina owami ini so kuba into yokuthini nomunye usekaziphekela vele yazi lezo zinto zikhona emalokishini alright ulet lami vele besuka umuntu
oziphikelayo but vele lona before lizobhoda kanje abazwani noma mkhulu wami lazo ukuthi balwisha ama-grocery nani nokukhulumela indaba zezindlu balwela izindlu balwela lezi zinto ze-family nje yabo. Alright vele time lami lingibone ukuthi ayisana ngifuna ukubhayinda noma mkhulu wami because nayo bayazi vele from isikhula ukuthi ayishana akusumuntu ogrand ulo muntu lozothi noma kuthola wenza igawulo why udla 5 sly la endlini 5 sly idliwa wena uyakuthanda ukudla yabo arasi nje so vele ngithembisa ukuthi antwana nami ngizokuxova uhlale nami yabo hayi sifa isikhathi grade 7 alright mid June grade 7 vele khona outzame bengizigimile skela vele bezindala nakimi ke vele lezo uTiti noKobe yabo vele lezo bebangazifuni isigela sonke so mina leza bezingithandelani ngintwana encane esileme esigela zona cause abantu bebacabanga ukuthi bayafila yabo mazicala ukuskima mina senginokuzigobhisa ama homework sancedisana so nawo ama-gents wami sekuba abantu abomema abacheck ama homework sekuba abantu ababhalile njalo yabo cause vele besikene ngokuthi sintwana besibhema idlu kakhulu mina bengithanda idlu zona zithanda izolo kakhulu so vele masihlangene njalo after school sihlanganiswa yini idlu nezolo vele ayisipayinde nama-gents. Guys, before we get into this amazing app that you can use to score yourself an extra buck. There's this app called Easy Bets. So guys, Easy Bets, where you download, how fast you download Utola, a free 50 Rand sign up bonus plus 25 free bonus spins. Can you just imagine? And please do not forget to use the promo code Soweto to all these beautiful privileges. And the link is down below in the description box. Easy Bet all the way. Kube leyo nto leyo so nini vele esigela bokuyi Thursday la ngala khona ngisalikhumbula sisesigela omunye umema asicela ukuthi ngicela nizongiclinela iclass lami yabo masuclina lelo class lalo mem loyo masiclina iclass kanje asicela ukuthi ucela ukuthi simiyele officeini so mnikisela amanye amaphepha masifika officeini vele sithola amafoni lapha officeini yabo nje ngintwana vele izibhemayo amadlunani ayi yilaba sishaya amafoni mashala amafoni lawa alright ukuthi khona enye intwana esibonayo masiphuma nalamafoni lapha officeini nathi vele sintwana enginganayisho yazi mawutshontshile nje lo muntu usibonile kanti akasibonanga naye lo muntu bekazile officeini ayo bamthumile esisambiza endoda izala athi benenzani la sidabheka sitshontsha amafoni sesambonisa nawe sizokushezela siye kwelinye ikula vele sesiba abantu ababhayisa lamafoni lawo yabo masiceda ukubhayisa lamafoni lawa siyasheza vele yabo ku Friday yakhona esigela kune event makuba nale event level angisho simokolile izolo kakhona so the following day vele le esibonile neimpintshizayo nazo zenzeni zambi zokhuthuza ikhwama zabanye abantwana mazikhuthuza ikhwama zabanye abantwana zitshontshele into ezizitshontshayo nathi ke thina ke ngalelo langa le event ke singena amakhabethi wabomema amabhegini yabo sweep imali vele sidonsa imali because abomembers babodwa amabheg wabo babeke emakhabethini hlaba inyuku lapha kubomemi alright masiceda ukuhlaba inyuku laba bona bajumpise ngani batshontsha ispeaker somntana ohlala sicheck isikhwama sakhe so thina sijwayele ukuthi vele masitshontshile wonke umuntu ubona sekafika kibo abanye babona after school sesimanager sitshintsha ama-class senzeni so abangasa understand ukuthi abobani abatshontshiwe because nabo mem vele bebangacabangeli ukuthi yithi esitshontshayo nani because bebasithuma ngisho vele sile balitshotsile intwana eziganga ukuthini maybe sitshontsha ama-ball pen namapenseli emalini nani bebangakasicabangeli so vele on that Friday laba mabatshontsha le speaker ayisibone ukuthi alright kuzokhuthuzwa manje ndela bazoyenzani bazoza kithi nathi sikhuthuzwe so sisipointe le out eskenayo ukuthi nayo namhlanje beyitshontsha isipointe enye intwana vele uJulius vele ayibayishaye phambi kwethu abayishaya phambi kwethu le ntwana le eyakhe vele seyifila guilty ihambe yosiceba ukuthi ngathi sitshontsha amafoni yabo le ndaba vele icase yami ke yokuqala ke le ukuthi ifike endlini yabo ifike endlini vele leyo case ukuthi uthawande esikolweni utshontsha amafoni nani ayibambiza umamkhulu wami because vele nabo mekhona umenere bekahlala khala ngami lapha abantu Mr Galela hlala tewona sanweni uyaganga awujumpisi yabo because vele mina ngilezo ngiyakwazi ukuthi ngigange into ingabonakali nokuthi ngiyenzile yabo hayi vele kube leyo case bambize vele umamkhulu wami vele esikolweni mabambize alright umntana ugangile kunje atayi lo mntana mina next engizoyenza bonani ukuthi nenzani abona esigela batayi phela thina manje abantwana siyababophisa yabo bafuna nje ukuthi basusa abazali ukuthi bakhiphe leyo mali lamafoni hayi sigcina vele nathi sibona ukuthi ngoba abantu basibizela amaphoyisa ngcono senzeni sikhipha amafoni vele asikhipha amafoni nabo bakhipha imali vele ukuthi kubhadalwa amafoni yabo hayi kanti lapho ke ukuzivulela kwami imbobo enkulu ke mfowethu vele
fonela i-timer lami uthi awanda utshontsha amafoni esikolweni. Lo mntana lo manje sekayahlupha vele uyabazi bayakhuluma njengabazali. Uthi awanda yazi sekayahlupha nani nani. Mara sigela kona vele ngilibele ngihlupha kanje ngiyaphasa esigele yabo. Shuthi lo memo wami lo vele ebekabhizi attenda lecala lami athi kimi yazini wena mfana wami. Njengoba ugangile so mawungangenza proud upass khona nenye yini public speech ebelapha esayibhone yabo astro quiz nyana nje. Athi mawungangiphasela ungiphasela i-natural science bese nale public speaking swine lapha esayibhone ungawari mfana wami lecala lakho kuyoba ngathi alenzakalanga bazokhohlwa yilo la esikolweni. Vele ngiyenzeni nami ngifocus vele sengumntwana vele ubhizi yabo busy nencwadi nami vele ngisebenzela kulokuthina ayisana ngifuna i-time lami noma mkhulu wami babe proud. Ayisana kuphumela konje ama notes ukuthi khona i-farewell esigela. Sengiyababonisa kune-farewell mina kunami umuntu engizombhadalela farewell mina. Kanti la leyo vele uNkulunkulu mkhulu lo memo wami angibhadalele because ngile ngayiphasa le natural science vele. Kula vele ke siye ku farewell ke after farewell ke vele uyazi angisho nini intwana engane ekasi ngigcoka impahla ezintsha nazifika uDecember phela vele sengena vele ebukhothaneni bese ngibhizi ngingenile kancane nama-gents wasekasi yabo because lezi bengibhizi nazo ngalento ebukhothaneni mangenza ugrade 7 zona zikubo grade 9 vele yabo sevele sengihamba nazo vele semakushaya uDecember vele time lami lingithengile ikhavela yabo kulazi zona lezi sezingifuna because sezibona le country wena sana sinizophethe le khavela wena mina uskime ethina wena yabo vele ngiskime zona vele le outlet out yakhona uhlaka my sadly nayo uje seyahlanya out yami yabo skime yena vele uhlaka kube uye vele iboss yescheme sethu vele sesiba ile ikhothani yabo time lami vele sokulo muntu lonjani mhlale angifakela imali yabo umuntu ongilanda nje ngama weekend angibonisa lifestyle mangifikile vele ka time lami nami ngiyabona time lami lisha amabhodlela serious mosamabhulebu zatsantsa mos yabona nami shooting adopta lifestyle yakhe because naye vele makahleli nami mina ungazongitshela ngigangster mina yabona nami senginale ingqondo yokuthini ayisana shoot mawe gangster mos empilweni uba grand yabo vele ngiba naleyo mentality leyo vele secondary school life yami mayicala vele nginaleyo mentality leyo vele esigela vele grade 8 vele ngiba nalento leyo ukuthi ngiphusha ubugangster mara manje angiphushi ngami ashuthi mina wena futhi mani lami bengjani ne bengithi mangiganga bengingabi front mina bengiza neplan lokuganga bese mina ngimile emuva yabo so that is why vele emaplanini amaningi nje igama lami vele belingaphumi yabo mara nje vele grade 8 9 10 vele ama-gents amaningi vele ayebewalibela hamba nami amanye agcina faila yabona amanye agcina entweni amanye bewathola nama-case wama-assault nanani mara mina ngilibele ngisemuva endlini lawo macala wafiki because yonke into ngimele emuva njalo fana noma maybe bathi kuyoliwa ne mina azi bengizoba yiphi khona manje angisileso sifight yabo la sesibaningi umuntu sekapakanyela khane mina ngifaka ama-kick mara yokuthi la vele umuntu uyoshaywa maybe ngiyoyiqala ngiyisusa hayi leyo bengingayenzi bengihlale vele ngimele emuva yabo so vele la ngithi grade 10 khona vele ayithema lami lingihlalise phansi hayi mara ntwana yami uyabona ukuthi manje soyaganga kakhulu and njalo ngiyafonelwa ngenxa yakho ukuthi wena ubuye endlini udakiwe because vele bese siphuza nalezi zami njalo shama Shareskov yazi le bhodlela lela bese lithenga nga40 rand babsak 60 rand ngalezo inkathi lezo vele vele time lami sekuba umuntu othini kimi yabona ndoda ngeke ngisakufakela imali because manje sowuphuza so anami ngibona yazini singenza i-time lami libe proud plus manje ngenza ne-physics vele singikhathe off le impintshi lezi yabo la ngikhatha off zonke le impintshi lezo na khotman lami esiganga ezenzani kanti kula ngiyanyisha umamkhulu wami khona ngimkhenya kokugcina cause yena kahle ngokungaye vele bokulo muntu lo ufuna ukuthi shoot mangilibele ngiganga bekayifostana lento le ngiyenzayo ukuthi libele ngiba lo muntu lo abathi uyaganga nani yabo but ngise immediately ngikhatha off lezi zinto 2016 mangenza grade 10 kwaba umuntu vele ngimbonayo ukuthi hayi akusabu lo muntu lo manje bekafana njengaqala cause iqale nje wabengiganga bekanganginaki kakhulu ukuthi yabo bekazonginaka makabona ngathi time lamile lingidodosayo afuna ukuthi neji yabona mmedlile ku relationship yami nalo yabo khuluma amasimbi ukuthi lo mntana wakho njengoba umuphi imali kube uyazi ke akabuya ngendlini yabo kulami nabo kumele nginotice lapho ukuthi ayisana lo muntu lo lamagaji anayo nawo ngeolet lami akawa kaphila nalo time lami belinamagaji ngeolet lami
elingakaculi ngawo but lwakhiphela kimi shoot boyithula abantu bakhiphele lawo magarage kimi uyangithola so right vele grade 10 vele right ngiyaphasa grade 11 vele mase ngiyaka grade 11 vele sengiba le ntwana lebonayo manje ukuthi ayisana uma mkhulu wami akusumuntu engarelaya kuye kakhulu sengenzani sengiyazithengela ke lapha into zokugeza yabo wena uzithengelelani into zokugeza manje so ubaba wala endlini wena yabo sekuqala vele uba uloyo umuntu loyo vele zithi matric bazithi matric uyazi kuba le nto lezi zokuthi in matric farewell matric dance sure mele seku matric dance alright ngiyabatshela vele ukuthi ejo kune matric dance yabo bangibatshela ukuthi kune matric dance mamkhulu wami mina ngizingena ifonela ubabakhe ngisho babaguya umuntu onemali vele time lami vele lokushini ngiyakeniwa kuda fana noma afikile etshwaleni abazokutshela nabo chiri basekasi ngalesipiyo ukuthi umsola yabo asimoshela thina vele emambombini yabo vele nabo baningi nokuthi vele ke wabona wena intwana uyaziphandela ukuthi uzibhayile lezo impahlanyana wenzeni bese abantu bazitshela ukuthi wenzelwe itime lakho cause of lento abambona ayenza kubo ukuthi ngebunokubapha ama 3000 nje saf yabo bamba uCherry makamvakashela uyazi vele ukuthi babafika vele ifridge yakhe ehlala igcwele inento ezimnandi yabo bona vele bakena vele umuntu ophila impilo straight so vele matric vele mele ngeke matric farewell baqale vele kube nezitayelo ma aunties awami naye akhala mina nginamali mina yabo le mpilo umama wakho akujwayeza yona yokutotoswa nani hayi khohlwa yabo vele kube khona enye impintshe time lami ngiassistayo vele ngisendele 1.2 yabo nehotman the time lami ke vele ngisendele 2000 vele kube into yokuthi angiyakhona ukuhlanganisa insudu nebhathu ngiye vele ku matric dance yabo vele ngikumatric kanje vele sengiyabona ukuthi ayisani labantu laba boy2 ba against mina manje cause sengiyalibona itime lami the way li react ngakhona towards mina yabo unokuthi nje manje lishayela ijika licomplanela into encane wena msona wakho wena ngivile ngathi wena bathi soyabhema wena yabo vele kona ngiyabhema mara ngamjumpisile ukuthi ngiyabhema and nalento leyo ukuthi ngibheme shuthi ukhe wabona ama wintwana ye-out into yenza itime lakho khotman lami kuba yiyo ibona ngathi vele it's the best because kuba yi-role model yakho itime lakho yabo before uphumela ngaphandle uyobona abanye abantu fostana abanye ama-khotman unless ke ilezi ezikhulu ezinganamathafada afika mara mawukhuliswe itime from uyintwana at the age of boma 3 uyithodla up until uze yi-teenager kuba yiyo vele awusobhekela ukuthi mawubheka yona vele ubone ukuthi hayi jo nami mangikhula ngifuna ukufana nale yabo so nami vele benginaleyo mentality ukuthi hayi vele jo mangikhula vele ngifuna ukufana netime lami vele yonke into plus noma ngivaya abantu yona nje usho ufana netime lakho wena uyitime lakho uhleli so leyo nto kimi kuba yini iba inspiration vele yabo ngoba khona isikhathi ukuthi mangenza umatric vele kuba lento zokuthi uDecember yabo uyazi sithanda ukudaya mos ngabo December ngisakhumbula bekuza uCash makuza uCash kanje le venue style vele neimpintshi zami kanje kuyi 16 December ngabuya endlini ngabo ma 1:30 ebusuku bangibuka ngalabo ma 1:30 awuma mkhulu wami akafuli nkokoda angavuli afonela itime lami mina ngumntana akhulumile ngaphandle itime lami lithini amvulele loyo mntana bangivulele ngingena yabo mangena mina endlini bangiyekele bathula ekuseni mangivuka kufonela itime lami yabo time lami sekufika vele kuba umuntu ongishaya uyangikhawatha vele ngivula la enhloko yabo ngiyavuleka la enhloko mamkhulu wami ngena lapho ujabulile ke hayi lo mntana lo wena inkinga yakho yapha ngisho njalo itime lami lithi mali ngishaya phambi kwakhe ngibone ukuthi uyaslotha ukuthi mina netime lami siyaqabana vele yabo alright after matric vele kube labantu lapha aw apply into yaziyo utshwala aw apply kanti ke university nami vele ngiba le muntu okuthi mara sekulate manje soku December valile ama university angizobona next year zithi January vele yabo January vele makaqala uyazi vele sonke sishaya pressure cause abanye nacho bangithathile evali yabo nale mpintshi zakho zasesigela kusabanje amafoni abanye bayakutshela into angangikho sengihlala ePitori over so saliwani vele lokushini yabo so mina cause vele ngile ntwana le from ekasi vele enkambini yami la bengihlala khona azikho kushuthi bengibhekela kuzo cause zonke vele bokuyilezi mazivuke kuseni azifuna igeza namakhotman wakhona uyabona nje ukuthi ayisana amakhotman akusila abantu laba yabo ungathi ungabhekela kubo vele so ngiba lo muntu lo yenzani vele
ama-Grootman ebewangathi agrand mawuyangale boma-Peace Extension 2 na Yeah. uyale boma-Gidolti yabo labo udibana nama-Grootman mazithi boma-10 o'clock agezile ama-Grootman noma angaye epanini Sure. mara kugezile na uba nalento leyo ukuthi man yazi nabo abantu abaphilayo so vele bengiwinda kulezo indawo lezo vele so vele ngale nkambini vele ama-gents vele amaningi bewangangifostand for leyo nto leyo ukuthi angiwindi nawo cause ilabantu laba noma uthi emergency ngisayogeza mani qeda ukushaya izolo ngabo 10 ndoda ugeza uyaphi yafana sindawo hayi kumele sigeze manje yabo so vele shuthi zithi January February vele ayisankulanga ngithi ngishayela itime lami ijika lengicela ukuthi uthi cleaner la yabo hayi manje ngiyacleaner lapha kama time wami ngidibana nebag ke lapho ke yabo mangidibana nale bag vele liningi shuthi yena bekayenza iparty nabantu yabo shuthi either lwiswe yibo labo bantu or uyangazi engidibane nale bag leli mangidibana nale bag la khona lentashi vele ayi ngene odama lento ifakwa la empumulweni ngishaye vele lento le nami ngive vele ihype yakhona mara lapho bengingaka understand yabo cause nalapha abeyincane vele ngingaka understand yabo inginike le energy enginikeza yona ngive ukuthi hayi mara lento yaspana ngivaye ngiye ePitori ngishayela abantu ngishayela intwana yami ijika intwana yakamamkhulu wami nje vele sishayela intwana yami ijika kanti nayo vele ngale yenza lezi zinto vele kula vele ngiba introduce to yona intashi vele ukuthi ayisana intashi kanti into enje sebangibonisa nokuthi vele yenza kanjani hayi vele futhi mazithi sibo match vele sengumuntu vele ongenile fully kuntashi yabo singasho ukuthi after scale bengingakangeni that deep ukuthi vele yabo bengingakayi understand kahle ukuthi yenzani but ngisevele after ukubuya kwami ePitori kulabe sengazi yonke into ukuthi ikhashwa kanjena staff yilena nje emhlophe kakhulu ayikho istaff le ngathi brown yiyo edlisayo yabo I feel vele ngiwadla ama-Grootman lami zithi March April May mangisadla ngabe ngithola inhlanhla yesipani vele angithola isipani mangithola isipani kanjena kushuthi se-security company vele yabo naso lesipani lesi ngiyaku interview kanje ngi-high mangifika vele kule interview na ngithola vele linye ikhaladi lapha vele lingibuze le khaladi so wena unaso certificate awuyazi vele mawubhemile Grootman if maybe nawe bungawazi akunikeza awakho ama-answer ngekube nawo yabo ngimtshela ukuthi kwamanje anginaso le certificate mara ngakhona ukuthi ngifunda athini nge-Maijo wena ngithanda i-energy yakho so sizokugaya isipani angisithole lesipani Grootman lami yabo so true vele into yokuthi vele uyazi ukuthi masowuqale ngento ebhedayo uzitshela ukuthi uzokhona ukusurvive ngayo lento so throughout isipani sonke sengumuntu vele uyenzani onkawuzayo cause vele ngishaya ama-night shift wami wonke vele ngenza sure ukuthi hayi i-backing nayo every night shift vele shuthi kuleso span leso ngaze ngarecruiter nezinye out zami ezinkawuzayo ezithu le one bengankawuzi le one vele benkawuzi recruiter yona nayo bayicasha kule span yangena yabona manje mina nayo sesenzani sesabhema mina naye ipanini vele kanje shuthi masesevele kanje sesispana sonke bese si3 sesaspana sonke 2019 ne-out zami siyaspana vele time lami nalo vele selangibona ukuthi ayisana intwana yami siyaspana kwasanayo mamkhulu wami uyabona ukuthi ayisana intwana le nayo maye siyaspana yabo but angibo lo muntu lokuthi ayisana mina ngikhule ngihlushwa la endlini mangiqale ngithi ngigcoba isiphinat butter bangithesisa hayi mamkhulu bamba nayo imali every month angakangibuzi vele before ngiyobhema ngiyenza into zami ngiyenzani hayi mamkhulu bamba nayo imali mamkhulu bamba nayo imali alright time lami kuwumuntu oskimi naye ufuna ukuthi ngifake imali for umagriza wami le emakhaya yabo but through i-pressure ebenginayo from ngale khaba uma-oled mamkhulu wami nayo ngihleli la ufuna imali imali and mawuthi uyabheka yena ufuna 1.5 mina ngihola 5,000 ufuna 1.5 time lami nalo lifuna ukuthi ngimgaye leyo mali i-transport ngapha uthi uyabheka phela ikhane ngithola isipani nami ngumuntu ebekangathengelwa impahla phela ngisho bangitshela ukuthi izinto ozifunayo uzozithengela maso usebenze so nami bengisesenalento okuthini ngiyadraya uchiro wami naye khona into azifunayo nami khona into engizifunayo ngapha nabe pressure yabo yabo so vele time lami ngilitshela ukuthi that time ngizoyenza into right yabo kanti mina ngike ukuthi mangilibele ngixoxela umamkhulu wami izinto kanje futhi umamkhulu wami lo muntu lo wena Grootman
uzenza ngathi umzalwane into zesintu akazazi yabo labantu laba mina vele into zesintu hayi yabo mosmara man khotman masolibele man ubhizi uhamba uhlala nabantu abo especially ePanini ngihlala nabo sister abasilema boma ulile sabo ama khotman kacoce hey khemi ngibogada la sebenza yabo man nami ngikhevele ngiringele ni khotman ningitshela wena ntwana uyadlala abantu bayalishaya ikhemi la ngaphandle wena wazi ngidayi khotman lezo zinto mana zisebenza ade wena ukabona usazobona skimenye vele umushe futhi leyibuye Limpopo vele ikingishela ntwana wena kayiwani mele ukhuye ngithathe nginikise la church ubone umprofit uzobona ukuthi lezi zinto zikhona because nawe ngiyakubona indlela oacta ngayo ntanga wena ntanga uphela fast sithi siceda ukuhola after 5 days awusana mali yabo man vele nami ngibona man kusheshe man sizoya ngingavayi nokusheshe ngithola omunye umuntu ke mina ngivanye kulomuntu vele lo muntu angisayinele khawubona khotman lami wena ukade ukuthini bazothi uMaxa yabo lo muntu makangisayinela team yabo lo muntu ohlala naye lapha endlini uyakhawaza ndoda ayabona ngithini mina vele mangiphuma kulo muntu hayi lo time ali lahlana leli mamkhulu amasonto kanje hayi na vele usileh marayi kulezi zinto lezi zamakhini hayi akangenelelanga kangako vele yabo hayi vele man libele ngibhizi vele ngiyaqhubeka uyazi mawubhema ngapha ibhizi nento zamafana utshwala ubona ngathi man yonke into yakhe right yabo up until that day sengiyehlisa inyuke ngimgayo sengimgaba uma 800 ngive ngentwana yakhe ngilanda khotman lami elindala asho ukuthi le out ngishaya uma 20 years fike le out gogo mzuzu yona zange yaspana ne fika ngikopotele out shoot noma bangathi bayicela i200 ya-complain ngathi bangazi bayicela yahasila ishaya imali every day ngasho ukuthi every day akwazi ukushaba umatawu mara bangayicela i250 esishibo lo uzoyibona hlanye hayi mama man mina nginamali man and vele lezi nawe mayiboleka imali yakho kanje izokutshela ukuthi wena sanbe ngikherisa wena so ufuna le 200 manje ngizokunika mani le mali awumi kancane yabo mangicela ukuhlisa le mali ngilandwa yiyo le out ndoda uMawuledi uyakhala ngithi ukhala ngani uMawuledi ya ndoda hayi uthi uMawuledi naku manje awusafaki le mali ojwayele ukuyifaka ngimtshele ndoda mina phela manje nginezinye izinto zami engifuna ukuba busy ngazo ukhawubona nekhotman yazi mina bengiqada ukuthini ukuthi maybe le outline njengoba ngesipana akayizongi-assista ngokuthi intwana yami yazi khona indawo eso ngakwazi ukushaya i-license nani nani but benginganayo yonke leyo guidance nani nani yabo so the only guidance ebenginayo yani ye-strat yabo and estradini vele mawuthi uyabheka laba nami engibaphethe estradini abantu bokubhema abantu befani abantu bakutshela uma bakutshela ukuthi kuyaphanda bakutshela ngokushaya imbayi uthi ukushaya i-fraud kuyenzewani impilo le yabo so vele azange ngaba nale guidance ukuthi khotman lami lona ngokwalo lingitshele ukuthi hayi ejo nayi into enje yabo so vele mangicela ukuhlisa le mali vele ngimbone ukuthi hayi lo muntu banenkinga manje yabo le outing lande vele ndoda manje wena wayenza kanje ngimtshele ndoda nami nginento zami mfethu ekumele ngizenze yabo so mara ungawari next month ngizobona iplan next month vele mangixoxela uChiro wami eSpanini aChiro wami abayahlanya lapha kini nami lapha ekhaya banokungihlanyela so yazini this month ihlise wef Yes. Vele the following month ngifaka 5 strata ngisafaka 800 from 1.5 800 at 5 strata awula ngithi 5 clipper khona ngibone vele ukuthi maye sekuliwa kakhulu manje vele lapho yazi nami sengenzani angisesolo umuntu lo cause maye ungibambe ngani ukuthi ngiphakele isikhaftini phela every day so kuyeSpanini hayi ungangiphakeli isikhaftini nami ngifuna ukuyenza into zami ungawara ngizobona ukuthi ngidlala vele sengumuntu wenzani phila le khabuchi kwami vele njalo ngihlale nginochiro wami so mangifika endlini ngiyangena ngiyatshintsha ngiyaphuma ngiyangena ngiyatshintsha ngiyaphuma yabo up until bona baze bangitshele so ukuthi wena mostly ipani zakho lezi zizophela futhi bangitshela lento July zithi August yabo mazithi August vele kula vele bobe kune event vele kaMtayito kushuthi nami vele ngulo muntu lo uthanda entertainment vele yabo music ukDJ nani nani yabo makunaleyo event vele shuthi bebe private 2020 ngitshela ama-agents vele eSpani ukuthi ayi leya private party madoda angikwazi uyi-mixed ngamaningizi la ePanini ngathi nawo la madoda engiwacocelayo awungijabulelanga Okay. vele cause abonani ukuthi man lo muntu lo hayi yonke into yakhe ushelela kushuthi kahle mina vele into ebasela abantu kakhulu ngamileyo ukuthi ayisana uthawanda ne fela ubuzima bukhona neGotman maka mina ngiyakwazi ukuphendula isituation enzima kube ngathi hayi I don't
cause of ngiyalwa angivumeli ukuthi manje ubuzima vele ukuthi ngize ngijampe ukuthi hayi anginaneteki or njani ngibashila angivumi ukuthi kube njalo noma kunzima mina angivumi ukuthi sikujampe ngicela ukuthi ngiphande nebe ngihlanganise leyo 500 ngithenga leso skipa nejini ukuthi at least nami mangiphumile abantu bangaboni ukuthi lo muntu lo uyabhayiziseka yabo ngitshela ama-gents vele ukuthi hayi ama-gents mina ebhanini angisi anti ama-gents ona hayi vele ayongibhimpe engamleni vele ukuthi lo muntu lona angeke eze futhi yazi mina ngibhayize ngani ngifonele esipanini ebusuku yakena ama kanjani futhi ngihallucinate ebusuku ngiphenike ngithi aye esipanini ngathi man bebangifonele ngithole nini iscall nje la manamba ngibona ukuthi ayisipanini bebafonile sengiyafona vele lapha ngizenzenye lapha ngithi ngizenza i-antiza la hey uthawanda man uyagula manje sise-clinic yazi yabo bada mosuthawanda sithola i-call bathi kukha accident yabo and le call engiyenzisa i-out yami ekuqaleni ukuthi endoda wena ithi ngukha accident jiki mina sokuba yimi ebusuku ngitshintsha story sengiyakuvula yabona vele sipanini bathi itori zalo muntu lo azihlangani vele bangifonele bangitshela endoda wena indaba yakho vele iphelile sicela uzoresigna or if ufuna uku-attend i-hearing singayidonsisa sikuthathele nale certificate zakho manje ngicabanga ukuthi isira yami angifuni ukuthi ivaye yabo thi ngi-obey cause vele yimi umuntu wrong la vele ngifike ngiresign epanini ukhe wabona ubuko resign ucabanga ukuthi endlini bazokuzwela ubona abantu baslotha shilo vele ukuthi lespan sizophela leshilo showcase vele ukuthi lespan sizophela sazi ke manje ukuthi ke uyoyenzana yabo le yami eGoodman nibaselwa yini impahla bengizithenga njalo uhlala ubheka ama price segwama endoda walithenga iqhubu le 1000 vele ndoda yendoda maka wena uzodlala impahla maso ngasasebenzi ukubonisa ukuthini alright uBane ulet lakhe bebalibele bayiplota lento leyo ukuthi lo Joseph kumqedela indaba zeipani alright mase kuphela ipani na Goodman lami bazitshela ukuthini hayi manje vele untwana down and out kanti akula aqala ezinye futhi izinto zomhlaba amanye ama blessings ayavuleka vele futhi yabo ayi vele makuqeda ukuphelelwa ipani ngibabona nje ukuthi abantu abanjani nje bangiceda ukuphelelwa ipani sithi August September kuyo month vele ngibone leyo bangiphatha ngakhona ukuthi nokuthi uvula ibreathing mawuvuka isinkwa sikho endlini wonke umuntu uhambile uphumile baze babuye ngabo ma2 khani ugawu ngakhona yazi leyo nto yenziwani kudasa amlaye ufuna umbona ukuthi uzoyenzani maye mina vele ngile ukuthi angiskimi out zasekhaya enye-out yami isebenza emakoteni enye isebenza kuphi ngiyahamba nyalapho mangifika ngenzela ukudla ngibe mjojo yabo so ngibabona ukuthi alright ngivele ngiphelelwe ipani nayo indlela eningiphatha ngayo nini yabo so vele nami vele ngibona ukuthi yazi abantu maye ngiyaphuma kubo ngi-applyela ama-UIF wami provident vele bayifaka esipanini nini vele October ngithi ngihleli kanje enayo ifoni yami eringe vele I kept money in 12,000 yes thule vele ngingabatsheli ukuthi ayingenelwe imali vele kena ama-jimbos lapho yabo kanti nabo esayidini khona imali abazi-applyelayo eze-ulit lami ngimageni so manje bafasa ukuthini amaloya atesh kuzofuneka i-signature yakhe lo mfana lo kula vele sebangitshela ukhe wabona umuntu ayenza ama-application angazange akutshele ukuthi hayi ngiyo-applyela imali ezinjeni ukutshela cause sekufuneka i-signature yakho ukuthi hayi Joe yazi phela kunje la maloya athi afuna i-signature yakho ne-ID copy yakho so sengiyazenza vele lezo zinto ngiyamnikeza bona bazi ukuthi mina ngiphethe 12 blocks kanje kena ama-gents wami vele ngiyo lawo engilibele ngidla nawo ke lama-gents maye ngihamba nawo intwana shuthi ezisesigela zona zile zafile shuthi fele intanga zami mara bona bayele bafila kayi-2 esigeleza sonke bona bafila kayi-2 so mina mase ngicedile 1 year after ngicedile isigela bona bekhani bashaya umetric vele so vele yimi umuntu osekasi yimi umuntu okwazi ukuphanda imali yimi umuntu okwazi ukuyenza nabo so yiwo vele ama-gents lawa vele ngivana nawo vele yewakenayo ukuthi vele ngiphethele imali so leya kwami le ndala le bayitshela esitradini ukuthi phela intwana yakhe etshwaleni hey yamosha ndoda ngihlala iphethe impintshi zayo nabo cherry nani yabo so vele atutu yangibuza ukuthi imali inani singamtsheli nokuthi imali ikhona lidle le 12 vele namajita ku-October ngicede lonke namajita lelo 12 la zithi November ke kunjoba ke bona nabo lapho sebafinaliza le indaba lezi zani zemali okay zithi December nge-14 mazithi December nge-14 ungene ke le mali ke
kimi kungene 21 tawa ngene 21 tawa mamkhulu wami angenelwe i10 bese khona enye yasekhaya cause uma uLetline basipana endaweni e1 naye uLetline selibhulile naye bathola imali yabo vele umuntu athini ngithi hey kule mali lengenile ngizofuna imali yama-tombstone nani hayi vele mina ngimnika ngokukhululeka vele cause angiyazi ukuthi kulela safe block slamba ngakadli nokuyaphi sesekhona abo-matrictawanyana ngimnike nge-energy buyer vele bamba nayi le mali le yakwami mayiza kimi yona iza kimi entwana wena phela manje ungakhohlwa mfethu usesena 19 and manje yabona mfethu le mali lena ukwazi ukuthi wena ngabe manje uhandle imali ezingaka and mina ngineplan transferele i14 sizokwazi ukuvula ibheserhedi next year cause maye vele kulo December uzoyidla wena le mali ngimtransferele naye 14 blocks shothi mina sengisala ngamalini sengisala nga8000 kule mali ngikhipha last 4000 nginikeza i-audit lakhe cause ilikhala ngani ngama-tombstone nani vele kulo December enye out yami ngitshela ukuthi ejo yazi khona ipani zama-teachers assistant and sekuzovala uyo-apply lapho bekuvalwa nge-19 December ngivaye vele ngiphuthume kulesgela ngifaka i-CV yami bangisendele i-SMS vele ukuthi hayi izinto zami zimjojo ngize January yabo ngiphethe le mali ngapha sengitholele ipani yabo ngibatshele ngapha uthi phela sengithole ezinye ipani vele yo hayi akufani yaze wena unenhlanhla yazi qeda ukumosha nje manje kulonyaka ipani sowuthole ezinye ipani ngithi angithole ezinye ipani vele kulo December vele uyabaza isho makukhona iqheba abantu abajumpisi ukuthi abakufostana push idliwe vele nemali so vele seziJanuary vele ke sengiqala lapha epanini yabo mangiqala lapha epanini vele first week vele ngibone ukuthi ayisana nginamali yazi man masojwayele ukuthi abantu bayakena ukuthi ayijo uhlala uphethe imali nawe khotman lami mana awuziva kahle mawungana naleyo 500 nyana esikhwameni yabo and ngapha ngiqala ipani ngiyabona ukuthi yo ngaba sengiqala ipani ngapha manje kumele ngikhirane nekhaftina hayi ngishaye leyo pressure ngithi angeke hayi lo muntu lo mele anginikeze nginayo imali mos lo muntu amtransferele 14 sengiyakuya ndoda cela ungitransferele 1000 lapho kuleya 14000 indoda yakhe yalo uthi ngithathe mina le mali ngoba le mali ngiinvestile hawu le mali investiwe isebank le mali ivalelwe ngithi awumos le mali botheswe ispanisa kulo January uyivalela kanjani akube vele umuntu la ayisho yena mdala gcina izwi lakhe vele angigcina ngithula ngirelax enye yami yena into ebekabhayiziseka ngayo ukuthi mina ngiskima intanga zakhe nakakeni cause mina vele mangisematshwaleni ngiskima intanga zakhe eziningi vele ezinye bezinokuza kimi mazibhayiziseka ngento zama-computer nani ziza kimi entwana because mina vele ngiyayikena into zama-computer za kimi entwana yamani funa ungenzele into enje ngifuna ukubhalela i-document so ngabayenzela lezo zinto so khona enye bengiskimile usibuda vele nakhona ngayithola kamtayido le yakhala ukuthi hayi la ekasi ngiyaqala ukubona intwana encane engangawe man unenye energy sana yazini wena mele ngiskime le vele beyithengisa inkawu yabo vele ngiskime out yakhona vele sokuyiyo ngixoxelayo ke vele ukuthi phela le yakwakho kulo December idliwe 7 tawe emadayisi and mind you lo muntu lo endlini umuntu olakhe limazi as usibhonyana akabushayi nakhona makabushayi bazi ukuthi uphuza bomathunyana yonke into yabo hayi 7,000 vele serious bafike madala umuntu ngiyakutshela le kuma high set udliwe 7,000 nami vele manje ngiyacalculate sengibheka ngale wele outlay man ilwa ngakhona njalo makumele ngigaye umdabulo wami yabo hayi vele ngingabi vele umuntu omnakayo vele still cabanga ulethi lakhe phezukwayo leyo nto leyo mangihaya January lapho phela ungakhohlwa ukuthi kumele sivula amatshe usafuna imali kulama 2.5 cabanga le yakhe le yenza imali every day akayihluphi nokuyihlupha ngemali instead ile etsimangabe idla imali emadayizini yaqeda istock kuthengisa amagwinya shoot le out yasendlini ayicedile imali yayo stock mawuleli uyozoyisubstitute avala uhlazo lwayo yabo ayenzeni vele kube into zokuthini vele ngiziqhubekela lapha vele ngispanele vele sengiba lo muntu lo nyamtshela ukuthi phela i-principal yangifoster ngaba lo muntu vele khotman ukhe wabona man mawuthi mawuvuka ne awuspani singasakhathaza makuvuka ukhathele udaf ngiyespanini ale ngiba lo muntu loyo vele laba ngibona ukuthi ngathi sengiyaphusha kanti mina nginakanga phela ukuthi labantu laba phela yiba bangidlela ama-brackets bangambela amaheqa abajumpisi ngekhathaza sibiza ikhathaza ngambela amaheqa abajumpisi yabo
Vele nalapha isitshaba isipani sakhona ngisingale vele azange bamgcuze-ke lapha azange bayendlini kwaba yimi ukuthi hayi ngiba lo muntu engikhathele mina mani hayi sengiyasingala vele isipani ngiyahamba ngiyoresigna lapha ngale isipani vele yabo mangingale isipani ngiba umuntu oyenzani ukuthi hayi ngizothengisa amakholoni ngijike eJozi thenga amakholoni vele ngesitoka amakholoni vele ngiwaphusha still imali yami yamakholoni mana ngiyibona yabo la sengibhayizise kanyana vele 2023 ngiskimenye yami abadutshabiso vele ayi silemnyana vele indala nakimi ngishaya boma 6 years ngayitise vele ngento ezibhaya yabo emakata ngathi sometimes ejardini kumele ubugada cause wena mani mangithi ngiyabheka hayi ayikho into oshoda ngayo mara manje ndoda ubhizi uyabhayiziseka hayi kumele ubukho uyibheke lena vele mani mangithi vele ngithi ngiyayibheka sithola omunye umuntu angitshele ndoda umamkhulu wakho uyo lokubhayizisayo yabo leyo kwami nayo sengiyayisayinela manje ithi uyazi uma ulili ngathi uyonokuyenza le itayela hayi mani yazi nami nje nokumbona yiko mani imali yami nginokuhlala ngingayiboni yazi la emagwinyeni nje uma ulili ngathi uyabheda mara yazi nje mara sizoyibhekelela nini vele kuba ubro umuntu ongixovayo siya kaMayimayi masifika kaMayimayi ukhe wabona ne ungene eGotman lami eGecini mara maliringa nayo ulive nayo ukuthi ayikho lento le hayi khuluma umoya lo muntu lo ukhuluma into engekho lo muntu number 1 ungitshela ukuthi kimi ya wena mele uthwase ube isangoma number 2 na ungitshela ukuthi kimi wena uyigame wena uyigame ethi manje uzibona sona dating style lo muntu manje ukhulumana lo yini bese khuluma lo muntu ya nethi manje uzozibona sona bo ma30 ya kwamanje nje party loyo moya uzokubamba ngitawu ushoka ngimuve ngithi ehle Gotman maye kuze silungise into zami uthi yenzakalasi lapha kaMayimayi hayi lana mangithi ngiyabheka labantu bakini ngathi nabo bayakukhohlakalela mara wena kuzomela ukuthi kuthengwe inkukhu emnyama sihambe semfuleni ngithi hayi inkukhu emnyama ngake ngabulala abantu mina manje sengifuna inkukhu ezimnyama abo engasound kimi le nyanga yabo le nyanga isigaya ezinye imbiza vele ayi biza yakhona vele ngiqale ngithi 1 cup gonyuluke kabuhlungu ngiyahlanza lapha ngithi lento le mina ngifuna lento le alright vele kuye ngeba lo muntu lokudanya ehasa lento yabo kanti ngilibele ngibhizi ngithele toilet kanti okay yena uringile nale geci lakhe kutesana nje mangithi ngiyamcheck untwana spiritual umuntu wenhlanhla that is why umbona into zakhe noma ngathi uyabhayiziseka akwazi ukuthi avuke fast yabo so wena yena should bamjuthe ngani wena iza sebule lo muntu lo inhlanhla yakhe cause wena uyabona nawe into zakho zimile cause le out le should out here yenzani ne azanki kwaba umuntu ukuthi sizothi empilweni mebuyele waba ihustle kwayenzani yawuthi khuli ufuna ukudlala ibhola so la yakhona ediskini yabhayisisela yabo yavaya yayodlalela i-team eku NFD from lapho kwaba umuntu obuyayo and makabuya kanje ubuya kwasale plan lamagwinya kanalo ligaya step father yabo step father maliza neplan yena uBoshi step father ibusiness because my step father asifuna ibusiness echarity because abantu uGotman uhlala khaba umuntu wakho intwana zalapho uzokuphakamela imphakamele la kwesami wena ngazongitshela mbovula ngicovele lebhesi eGet kube uyochubeka phela ispan sika scanner ngisho kube uye vele umuntu oqhubeka ngespan nami vele nginokuncenga naye mara mina into engenza ukuthi ngingaspan naye okay ungikholisa 30 rand ngelanga Gotman ukhe wabona nenibali imali 1.2 wena ukade ukuthina hayi la ngizothola noma iclip anix ka 30 rand so nami vele into esicabanisile ukuthini sengiqala ngiyamokolela phela masisebenze ngiyabona nami la mele ngiphume at least na 100 ngelanga because umuntu ungama 30 nama 40 hayi le mali ngiyenza nangiyibona so nami vele sengicathukela ama 100 ama 50 rand vele yabo agcina vele azangixosha vele 2023 njengoba ngingaspan hayi jo mina ngeke ngaspani nawe yabo ngita ku grand vele sharp vele la ngixosha khona anini ngithi ngiyoshayela ingosi yakhe round vele because ingosi yakhe bengifostana yabo bengihlale vele ukuthi kuba yimi umuntu oyigadayo nani because olet lakhe newe isilekh ngakhona bekumele lithi makumele ligada ingosi yakhe hey sugogo wabantwana mina ngibhizi namntana ngizomgada nogogo uxolela ukuthi kube yini vele cabanga umuntu oguga ingosi ithola olelilala ingosi lifuna ukujika Samuel shiya ingosi yabo ngeke libele lamba nengosi yonke indawo
hey mina ngigadi bantwana olet lale ingosi gcina lishiya ingosi nami vele so ingosi vele ikhula kanje ijwayele mina isaba uMagriza because uMagriza ulo muntu lokhulumela yonke into endlini bekungabi nanevakashi umuntu asathuthume uhlale esofeni isofa linama phila ngisho obvious ukuthi umuntu arreste ngami hey susala amaphilo uzowapotoza wabekeleni esofeni yabona so vele kusulo muntu lo vele bekavakashelwa lapha endlini vele hayi so lenayo lengosi level emaseyikhulu ibanabo ma4 yambona khe wabona umntana mani makadlala mani unokufuna maybe ukuthi abambele wazi ukani wakatutu bambale la so ingosi vele hayi naye vele bekumuntu vele emsaba bethi mayifika endlini nje ize kimi ekamereni yabo ihlale nami idlale nami because vele ingosi ayishi ibheke umuntu omdlalisa kakhulu omnaka kakhulu yenzani yabo so vele mina nale yangosi yakhe la besinebond mina vele nengosi yakhe because benginokuyishayela ijika lapha khabo ma oledwe engosi so nini ngithi ngishayela oledwe engosi yakhe ijika good man ngikhalele le sister ayi yazi ubhuti wakho makathi wondla umntana uza nabo ma snacks so nje lento ayenzayo mina noma ngimcela i300 ngento zomntana akafuni yabo vele nali sister vele umuntu engimthembayo ngixoxe naye vele lo muntu nje sister yazi hayi uyabheda lo muntu lo sister vele lapho nalo belisa apply libhani icela ukushaya ikhosi yakhe teaching yabo zithi 2024 zimqoma ibhani vele sister yabo la sister zimqoma ibhani khona into zakhe sezihamba mshushu yangithola athuthulungisa kibo leyasendlini siyambhongorela umtshela ukuthi hawu wena lapha kimi ulungisa kanjani wakabi grand uyahesha yazi empilweni akumelanga wenze izinto ngokuforce awuholi nakahle yabo leli mayisela imbona ukudala umuntu lo unengqondo eyifile vele uGotman lami yabo nami vele sengiyamtshela ukuthi uyazibona le ngqondo nami bengithi mangiholile ucala ukuthi uthenga iteki akubuza ukuthi uzodlala iteki masonga namali wakatshela ukuthi uzozithengisa kuyafana lezi zinto masonga namali yabo vele ke sister nalo sokuba ubani umuntu engimthembayo yena aqabane nobani nalesa sokuba umuntu ongibiza lapha kibo vele hey ingosi yasekhaya ivukwe imimoya hey sifuna ukukubona hey nami vele ngoba ngicakekile Gotman ngumuntu ophuthumela khona vele mangiphuthumela khona vele ingosi yakibi ngitshele vele ukuthi hey vele lo mamkhulu wakho lo ngihlanganisa ngidama nomuntu obesicilo ngitshela ngalo mamkhulu wami yabo bangitshele vele hey lo mamkhulu wakho wenza kanje nje uyabheda yabo hayi vele bathini maka sizombiza sikhulume naye bambize vele bakhulume naye axolise kimi hey sawanda ngiyaxolisa vele ngiba umuntu vele umxolelayo uMarch lapho azithi bomamey ngivakashele lo Cherry futhi angikhalele hey abhuti wakho vele hayi mina manje sengikhathele yabona manje njengoba ngimuvele in la kule apartment ngithe akeze amuve in nami yena uyacomplain uthi uyophumelana endlini basamphakela ayikho into ashoda ngayo vele lezi ezinjalo shuthi umama's boy too much izina 42 manje sesenobu umama's boy yonke into ifuna ukuthi iyenziwe already yabo so vele lo Cherry naye notice vele lento le ayambhunge vele makabhunga le out there mina cause ngene ngayenza ngayitshela iOlet la ukuthi phela benyoshayela iCherry le out iround uyakhala ka so Olet la leselitshela manje lo Cherry ukuthi ya phela uyekela ukubhiza utshelana nale out indawo cause manje le out ngitshela ukuthi wena ukhuluma amasimba yabo lo Cherry angifonela awu ndodamaye wena wayothi mina ngikhuluma ubhuti wakhe amasimba yangithola ngithi mina labantu laba mana ayikho into yabo yazi kahle lenzakalani ne wena into abacomplaina ngayo ukuthi isister la njengoba belikuvakashela lele lathola indaba kuwe nawe mama ulicocela ukuthi mina ngilibele ngiyakuvakashela babona kahle ukuthi sekukuningi mina engikwaziyo ngoma brother izinto azenzayo so vele from lapho vele mangibuyele endlini vele ngipakile vele nami ngapha ngibuyele endlini ngitshela amasimba vele sister la wena manje wayothutha indaba bese uthini umuntu othutha indaba ngoba umama wakho mina ngimtshelela stuff last week lento maye why wena this week uvakashela lo muntu maceda kubuya abathi sekunendaba futhi le ndaba zikhulunywa uwe maceda kuba ngathi yimi manje ene mina ngi-out anginazi isikhathi sokulibele ngipepereza indaba mina yabo leyo umuntu abizi iOlet lakhe nale yasendlini vele ababiza isikuba abantu vele sebangixosha bangibamba ngamawashing hey wena phuma la endlini bangilwisa bayi3 wena phuma la endlini phuma usinyanyisile it's enough noma mama wakho bekanginyanyisa vela kweOlet lapho nyuluka vele
sekuba abantu vele abangithiphela vele ngaphandle endlini vele. Abangithiphela ngaphandle endlini sengifonela lo chiro wakhe vele. Lo chiro wakhe sekathini kimi, hayi Ntwana khululeka lapha ekhaya mina sizokunikeza iroom. Kodwa man kanti that ke was the flop yokugcina bekungamelanga ngiyenze. Yabo ngenzani mina? Ngasetha le off. Ova yonke ifurniture yami endlini, ngiyavaya ngiyohlala Khabolo Cherry. Mangifika Khabolo Cherry, khawabona lento ukuthi abantu bakuthanda ukuthi uhlale, bakuthanda mawu-street boy. Ukuthi mabakuthuma manje uvuma yonke into. Yeah. Khona abanye abamagriza kushuthi lapha Goodman lami ngafunda enye ingqondo ngabanye abantu ngamagriza wala Khabolo Cherry. La magriza lo yazi bokulo muntu onjani. Hey, yazi namhlanje ngiyagula mani mfana wami yazi hawu lokho akabo 5 umagriza ufuna iphi. Makabe kagula umagriza ekseni yabo. Kula sengifunda le ngqondo ngitama nomagriza naye unokuba nezinye ingqondo ezibhedayo yabo. Kuthi ngiba lo muntu lo wenzani because vele njengoba ngihleli la kanje ngiyaphanda. Ngiba umuntu kuthengela umagriza i20 everyday ugwayi ngoba uyabhema 20 ugwayi magriza. Ana ngisevele masengiqala ngihlisa ikali kwezinye izinto angisamgaya imali the way bekajwayele mangibuye kophanda ngiganga khona ngithengela ama20 yabo. Magriza vele sikaqale vele abawulo muntu lo osnacks naye yabo. Angingabanaki vele mina vele ngiba lo muntu odinga kanje vele ngizenzela into zami yabo because iGoodman lapha vele lindala vele la ngifostana vele umuntu ebengiclose naye vele uGoodman azange abe ne flop vele nami. So vele ukubona isikhuthi endlini ne wena Goodman khona into abanokuziringa ezibhedayo creating news. Kufana ukuthi mina mangizoba nengosi ngiringa amasimba ngayo. Ingosi zami mazifika kwakho zizowaveza lawo ma reaction ukuthi hayi itime yiliringa kanje masonke endlini ngawe yabo. So le ngosi lezi bengibona ngade wezingangirespect ngakhona yabo nokuthi nje mangihleli eroomini lapha simane sivula iminyango zenzeni yabo ngibone vele ngalezo zinto ukuthi ayisani la kulendlu lena manje angisahlelanga mjojo mara cause vele anginayo indawo yokuhlala yabo ngibamba umoya vele qale vele le ngosi yala vele yo Cherry vele kube yiye snapper lebe inhlahluba le so kuba yiyo manje snapper wena la endlini wena uzohamba sisakufunda yabo mangela lo mntana lona ngimenzeni manje maka mangithi ngiyihlanganisa ayisani lento ukuthi manje makuziwa kimi ngicela i10 rand anginayo yabo futhi labantu laba bafuna ukuthi bazokutshela ukuthi ethu yazi nasinashiba usithenga ishiba ne ngalezo 24 wena mawuthenga ishiba nge25 amaGoodman wadabi wasipana ayahaya uzokutshela umagriza wadabi ukuthi la amaGoodman awamgayanga mali wena lo phandayo iclipa ngelanga expect ukuthi kube uwo omgayayo but wena lo ophandayo mawungamgayo banenkinga le habo ma 18000 akutshela ukuthi hey uyayinesa akanandaba nokuthi ayimgayanga imali mina kimi uzofuna ukuthi yabo yonke into kumele ihlale iyenzeka fast makafuna ibhiya manje man sheshisa sola ukuthi sometimes ubusy maybe ku internet kungene application ethize esigela obvious maybe ngithi magriza akancane ngifuna ibhiya amagriza kancane cela unginike boma 10 minutes man iya manje man yazi ngiyayifuna le bhiya man yabo vele ngizibone vele le ngqondo zabo vele lapho utayi la into yakhona vele ayikho vele so babazana endlini ngibabazana endlini yabo so vele lo Cherry lona yenzeni abuyelani naliya kwami kulawe kumele ngiyibone manje nami kudayi manje sengisenkingeni yabo okanye ngiba umuntu wenzani vele ngithinta time lami vele time lami time hayi wena ngifuna ngiseze ungihlanganisa nawe wena futhi nakhona itime lami likwateleni 2019 wakhona ngashaya ijika lapha nenye out yami walahlekelwa imali nakhona leyo mali ayitshontshwanga yithi yabo so yena wabona lento kuthini yithi sitshontshile imali ukubona umuntu athi ntshontshe imali ne angeke sithi sila kule room kulahleke imali but akunakabi nomuntu ophumile kumele sonke masikhuthuzwa into elahlekelela iphuma so lento elahlekelela sikhuthuzwa manje asikaphuma sikenze nikusize samthe ubheka nama camera because lo muntu uhlale estates asikaphumi ngegate asikaphumi ngomnyango if was believe bheka ama camera wala ecorridor ubheka ama camera wasegate nawo umuntu olwayo sithela induku nale out yami futhi ekhambani la yabo so nalo vele umuntu ngiyamfona ngiyamtshela eJong bayisenda ukuhlale wena manje ungangitshela amasimba mina kudala ngidisownile mina yabona hayi vele nami ngibona hayi Joe itime lami vele lenza kanje hayi akunankinga vele angincenga lapha kuledladla vele mangincenga lapha kuledladla leli vele ngibabona eDecember le Goodman lapha mali ngithengele ibhathu ukuthi yo hayi abajabula
futhi Goodman lapha ngokuDecember December kanje cause yangibona vele ukuthi ayisana nanga umuntu ebeka assist Grizzle lami ngento ezibiolet lami yabo vele kube umuntu othini imantwana yazini njengoba ngibonasile kanye ngizokucova sothenga amateki yabo atshele intwana yakhe ukuthi amaka wena November ngithengelile ibhathu nani awumaye ungakhali relax sothenga into zakho zesigeda wena kanti lentwana yakhe le ikwatile vele ukuthi ayisana bayothengela le iteki time lami yabo cove mina vele sithenga iteki vele ngalelo langa leteki qale lo cherwala lo ngosi lapho ushiri yakhe yafuna ukuzibulala yona ayifuna ukuzibulala ndaba zokuthi ngibhayela iteki mina le enye out nayo hayi umuntu omunye hayi time layo ali Frostani yabona uMagriza wadavele kube umuntu hey siyakubongisa thi ngizibone lento abakuthengele zona ngathi uhappy kanti hayi uMagriza naye vele ugobile yabo so ngalo December vele 2024 kula sengenzani sengizibona vele ingqondo zabo ukuthi alright la kule Jared kahle bame kanje yabo hayi vele January bangisayinele 2025 this year tejo phele indawo yokuhlala izokuphelela mfethu yazi so kuzomela uthola indawo yakho bacela ngicela ninginikeze yabo mavikinyana ngizama ukuthola indawo angithi ngiyahlanganisa indawo vele angizithola vele ezinye zithi boma 1 point something ngifuna at least aboma 800 700 because ngiphande kasi and la ngiphanda khona bangaba uma-3 by day 150 yabo so vele ngiba lo muntu okuthini indawo ngizoyithola vele yabo kanti lo Cherry lo yena sekabuyelane naliya sendlini yiyo lena unetlaki abamfaka umoya ukuthi hayi phela lo muntu lo yamcosheni manje azokwazi ukubuya la endlini azokhuthama kithi futhi yabo vele bona batshela ukuthi mabatime izitholela indawo because lapha kube ngingabhadali irent batshela ukuthi angizophenika hayi gcina ngiyithola vele indawo abona vele mangiyithola indawo ngiyithola ePeace vele ngivaya ngidonsa into zami but a day before ngizovaya ngifuna ukubekela ngale viki lami ke lokuvaya ngaGoodman sure viki lami vele lokuvaya lalo Cherry vele qale kuba yini ukubonisa ukuthi bahlale bangiringa blind lo mntana lo vele siyakumela hambe lo mela hambe manje sekasidina manje yazi indaba zokuthini na Goodman lami i-uncle lapha kanje lihlale likhaya lona lisebenzi but mina njengentwana encane ngine spirit ngiyakwazi ukuthi ngibeve ukuthi bona bakhala ngemali mina ngithi angizoyenza iplan and njalo mangithi ngizoyenza iplan bathi liphi iplan ngithi angizoyenza iplan and ngibe nalo iplan yabo so leyo nto leyo vele ibashaya ukuthi ayisana lo muntu lona manje wenza kanjani ngathi manje into zakhe yabo ngalelo viki vele la kumele ngivaye khona ngicelela uCherry lo ukuthi etshu because vele wena umuntu wangassist ukuzohlala la kini yabo cela ungigaye inyuki clip ukuthi ngikwazi ukede imali netransport otherwise rent nani sengihlanganisile vele yabo vele lo Cherry athi kimi uyocela kule yasendlini ngitaye yabona mayocela kule hayi ngigrena ngifuna inyuki yale ngoba ngiyazi inezinkulumo vele yabo ngithi angigrena ngenyuki yale lo Cherry lo sekumuntu othini kimi mina ngiyamdelela manje yayibona futhi lo Cherry lona uye phela umuntu wang highlights ukuthi lapha endlini bangenzani nokuthi le yasendlini leya iyaganga and ifuna ukuthwebula inhlanhla yami yabo sekuba uye manje ijikayo lento lo Cherry lo masengivaya lapha uya lapha endlini yobatshela uThawanda uyahamba lapha endlini and manje seka umuntu osinaku sokuyo kimi ngiyoxolisa kule yasendlini nokulethi layo ukuthi lapha endlini ngele ngavaya ngimbuza ngithi kanjani because iqiniso ngalabantu sesalikena sivaya kanjani yabo hayi Thawanda manje mina uyoxolisa nani vele ngimtshele ngithi mina into engizoyixolisa labantu angibayenzanga next anyway and now uyazi ukuthi labantu abantu abakhawathamini so nje mina le into ekungeke vele ngiyenze yabo vele umamkhulu wami vele ngalelo viki naye shuthi sekabaselwa yini le Goodman adrana lokho yabona umuntu anabo ma 20 something years adrana abone naye ukuthi hayi man lentwana le iringiva vele umuntu wami uyazisebenzisa lento ezisnacks amposhe naye Goodman yabo kuba into yokuthini vele uGoodman naye uyahlehla kumamkhulu wami vele yabo bona sebashuthi mase bayibeke ebantwini phela abantu basekasi bakubona intwana iphumile endlini yele yathutha nani yabo bona mase bayibeka shuthi uThawanda ucabanise uNkosinathi nomuntu wakhe le Goodman nami elindala nomuntu wakhe ngibacabanisile ngaphinde ngacabanisa umamkhulu wami nomuntu wakhe and labantu abo yithi abacabana nawo bafind out ukuthi labantu laba bahamba amahece and basebenzisa ikhemi ukuthiba abantu uyayibona
So manje uright vele uGotman vele kube uye vele umuntu oqina ithambo uyazi ama-out awafani nje yabo lo-Cherry yena uyele wabreak i-backbone wabuyela kubo labantu through into zokuthi akafuna incosi yakhe ikhulingana ingekho close ne-time incosi yakhe ihlale imbuza i-time nani yabo hayi sharp vele uGotman vele lona lizitshela ukuthi mina ngibuyele lapha masiringa vele noGotman lithi ndoda nami ngikubona umuntu vele hey baganga labantu labo yabo nami ngitshela ukuthi nami vele angibuyeli lapha kule yandlo kanje yabo lo Cherry lo vele mina ngitshela ukuthi mina naye sigrand yabo ngelanga lami lokuhamba vele ngimfonele ke ngithi ayijo namhlanje ke ngiyathutha yabo athi ya ubhuti wakho ngizamile ukumcingedejo ngikutshelile ukuthi imali lo muntu angiyifuni yakela sengizoyenzela inye plan mina le transport athi phela mina ukhuluma nami kanjalo ngimtshele ngithi awaqala lento zakho kezokuba ina-assist njengomuntu wakho mangabe sekakuthelele ne-behavior yakhe ungezi nayo la kimi yona uyadelela ubani ina-assist ukhawabona umuntu mawumtshela ivari lento ayi uzofuna ukulwa vele ayidefend kanti kube bekangasi-assist bokungeka lwe nokulwa bekazongibheka nje uthi awu ngina-assist wathi ngina-assist angibuze hayi walwa yena ngina-assist ngani wena ngamtshela ngathi hayi suka asiyivale nje wena khululeka namhlanje ngiyeza lapho kini ngizothutha into zami ngiyahamba plus lapho kini angisho vele kudala nethi ngifuna ukuthi ngivaye ngiyeza namhlanje ngizothutha avele uGotman ngi-organize i-transport ngiyolanda into zami vele mangilanda into zami zinginikisa la vele engiyohlala khona awu 2 days after ngiqeda ukuthutha uyafika umuntu kimi uzolanda i-laptop yazi laptop yakhona wangipani 2021 awu umuntu sekazolanda i-laptop ngimtshele le laptop phela inezinto zami from 2021 ama-design wami kusho ukuthi khona i-clothing brand yami ebengifuna ukuyivula yabo ama-design wami incwadi zami ebengithi ngizama ukuzibhala yabo nento zami nje lapha ezibhaya nje ama-vision wamabhaya lapha ngimtshele jo ima kancane ngiyayisipanisa le laptop so if wena uyayifuna manje ngicela unginikeze 3 days ngikwazi ukukhipha izinto ezila kule hard drive ngizifake kwelinye hard drive hayi ke mina mos ngiyifuna manje ke kula sengibona ukuthi ayazi ubani umuntu wale ngqondo ile yasendlini ayishiyazi ukuthi uthawanda vele yonke into yakhe uyenza nge-laptop umuntu enale laptop mos sizokwazi ukuthi simbone ukuthi uzoyenza kanjani yabo ngizibona le ngqondo zokuthi lo muntu afuna i-laptop angeke umuntu othisha azolandelela i-laptop escrap enganabhetri sebenzele echarging ngibone ngithi wena ngapha unayo enye i-laptop ngapha esigela babagaya ama-laptop from e-districts ngibone ngithi le laptop le ngiyaspice ngimtshela i-laptop nje uzoyithola ngelanga liso ngifonisa afugaya nyaka ibi ukuthi ngifonele enye ebuye entweni bazoduza hey endoda yini manje sofuna ngicwale ngawe manje awulethi laptop tu manje ngimtshele ngitethu ayikho into nawo uzongisusa ngayo ndoda mangabe khona into ofuna ukuzoyenza zwakala uzoyenza ngikusabanga mina i-laptop ngimtshele ukuthi uzoyithola ngama-conditioner so mangiqeda ukukhipha into zami ku-hard drive landele enye yakibo kusho ukuthi le yakibo awukaniphatha walamagani ama-pallets gun lawa ama-blank indoda yama-blank ngizela nenye yakibo yama-blank ukuthi bazongigwajisa lapha yabo ngisesipanini emakoteni mangithi ulo muntu lo mos wama-blank lo hayi vele yazi ngenzeni-ke mina ngiba-intimidate ngibize ezinye zami shuthi khona ezinye zami ezihlanya yabo shit bize zona vele lapha mase zifika lapha estradini khona enye abathephethe abo-6 lapha ithi bayenzani lapha bangazokuhlanyela lapha yabo hayi vele bathuke basebastart imoto bayahamba because bayabona ukuthi lezi zami eziyi-4 sezilapha vele zimile lapha la engisipanela khona emakoteni abathuke vele sekuba abantu vele abachiftayo ngemoto anako lo sister sikabuya namaphoyisa yena lo ebekathi scheme le yakwami iyabheda asekuyongilandela amaphoyisa vele makalanda amaphoyisa ufuna i-laptop yabo la mahata ngenzeni ku qale ngwajinki na hayi laptop ngiyithengisile kulinye ishangane manje hayi angazi soyenza kanjani usister ngambhadala mina 1.5 laptop bathi sister wena uthini asho ngifuna ukututsa yena ingqondo bayivu sister athini hayi mina ngivula i-case akaboshwe hayi mahata vele handcuff bathi hayi ndoda ke siyahamba manje ngithi asambeni ayabona la vele imoto sengathi approach i-police station ngicabanga ukuthi mara ngizathi yazi ngiyafika lapha bangixova ama-fingerprint ngento engekho yabo bese mase kumele manje kube into yokuthi soyilanda i-laptop already sebangifakile ku-15 kube into eziningi ithi hayi detective man hayi asijike man i-laptop ilapha endlini yabona ukuthi wena ngathi usijwayela kabi ngithi mani inkinga bengingafuni lo sisi abone ukuthi ngihlalapha
cause vele lona le sister mangiphuma ngibe belifuna ukuyobona ukuthi ngihlalaphi yabo ngingafuni vele mina ukuthi ayabona ukuthi manje sengihlalaphi yabo batshela ngifuni lo muntu abone ukuthi ngihlalaphi cause mayebuyelane naleya kwami and leya kwami uyazi ukuthi umuntu ongikhawathayo and manje ngapha nalezi zakibo bezingigwajisa njengoba ngivala lapha kibo so manje angeke ngazi into abangayenza after yonke lento eyenzakalile so angifuni babone ukuthi ngibhinda up labantu lapha ha vele amahata hayi sisi sacela ukuthi sikushiye kini alu sister nabona umuntu ofuna ukuyobona hayi mina ngisala hayi bathi hayi sisi lo bhuti lona ngishiya move uthi akekho safe ukuthi ubone wena ukuthi uhlala hayi alu sister ngibone into wena khona lento oyifunayo kimi hayi vele bamnikise kibo vele makafika kibo vele ngithatha amahata silandile episode yakhe ngidelete into zami angidayi isikhathi athi asikade 30 minutes dala ngona udelete yabo isikhathi sokutransfer asikho vele ngiformathe le hard drive lonke vele angiliformatha vele hard drive vele ngigamahata vele laptop vele bathi amahata mawabambile laptop bathi mara yiyo lento besishwelanda le detective makangene erumini ngomnyaka yiyo le yena lo sister yakhe feabi rakspite sesiyayibona manje lento poison akunankinga sharp boy bacovile laptop bayinikisa bayinikisa laptop naku sekungena icall kimi yale yakibo endoda yini inkinga yakho ngithini inkinga yami ngani nali sister lami la liyakhala azi umuntu otoxic nekhotman lami bathi nali sister lami la liyakhala nokuthi bathi likhala ngani sister lami bathi wena utshela amahata ukuthi bowudraya nalo ngidayi madoda ikhona amarento enjalo ngitshele nini amahata lento amahata ngitshela ukuthi lo muntu lo bekajola nobhuti wami ungiboleke ilaptop ngendlela ezinje uyayibona vele wena khotman lami kube into ozokuthini oright vele nala engispana khona span sami vele siyaphela yabo masiphela vele ispan sami lapha cause le out level bengispanela nayo sokumuntu ohasa kakhulu makumele akubhadala uzofuna ukugaya 40 rand ngelanga ngithina la phela mina ngine rent ekumele ngibhadale nyanga labo shoot sengenzani sengixova zonke into zami kulela room leli bengihlala kulo ngizibhayise cash sheet cause ngiyabona ukuthi imali rent this month angeke ngibe nayo sengixova into zami vele which is this year August ngaphuma vele la mangiphuma la vele ngibuyela lapha endlini ke ngiyabona ukuthi mara amaplan angisanawo vele la ndi already lenye intwana yami ukuthi ayilongcengela lapha endlini ukuthi ayijo mangifika uyadlala futhi man bathi nix akunalawe nesokuvumela ukuthi ubuye la endlini cause manje vele angisho sebangibonile ukuthi lo muntu lona manje usijampile into eziningi esizenza akasafuneki la endlini bangitshela ukuthi thina ntwana wena la endlini awusafuneki ngithi ngilande uncle lami nalo ukuthi ke lingilamlele nale uncle sekuba umunye umuntu othenga ingqondo ezingekho indoda wena la endlini uhlulekile ukuba umntwana usabi sister ke naye vele bamsaba vele kanje umamkhulu wami akekho umuntu osaba ukuthi amtshela ivara la yimi ngiwani kuphela umuntu ebekakwazi ukumela amtshela ivara nakhona nami lelo plug vele bengilithatha mangibhemile bengiba neplug over vele for yena ngimtshelele ngifuna ukumtshela ngakhona umuve naye vele ukuthi uyaliva iqiniso makuzenza ngathi manje yabo akeva vele vele mangibuya nalezi oledi lale intwana yami ukuthi longiringela sithola lona le sister eligcana nobhuti wami lapha endlini masimthola usister yazi usister izinto ebekazikhuluma lapha khotman wayijika yonke lento le kanje wathi mina ngizambelile ngayobona abantu bamakazi naye mina loyo muntu ongitshele lento wakuphi uyayibona so lapha endlini bona manje isithombe sebasiveza ngami shoot emphakathini yazi shoot baveza siphi isithombe nalo mntana lona umoshile lapha endlini makaqeda ukumosha endlini sekahlulekile manje estradini sekafuna ukubuyela endlini uyayibona sister naye makakhuluma endlini akasakhuluma ivara ukuthi ebekangixova anginikise kulabantu uyayibona ayokoba izinto vele uyayithola so vele sister naye ngimbone vele ukuthi sister vele nayo toxic vele so leyo vele into yakibo vele naye ngimblame vele yokuthi akuba abantu bamanga nani yabo so vele last hope yami kube itime lami dayijo itime lami obvious out uyo umuntu manje la kumele ngilamlele le out yona khotman lami makumele ingilamlele hayi nayo ke icala ezinye futhi wena msuno wakho wena nani ngisengizoyiringa nawe wena yasho ukuthi itime lami into elikwatere la ngibantshela abantu ukuthi mina ngalitshontshela imali
and then kwabhoda umagriza wami ngaleyo mali umagriza wami kumele uyothenga i-medication griza lami kahle kahle libhodwe yimi even nawe khotmani yami leyo nto leyo kuwa i-sound ayikwazi ukusound awukwazi ukuthi i-3000 kube yiye engakwenza ukuthi wena umuntu ophuza ama-blue label ungasakhona ukuthengile uLady Lucky medicine over total yayibona so manje kula nami vele ngibona ukuthi ayisana mangithi ngiyayibheka le situation sengiyibhekelela kubobani kulabo cherry laba abadraya nalezi za organ cause manje nami ngibhekana nale situation leyo ukuthi yazi kube at least khabo time lami ngibuka ukula David ngiyakwazi ukukhuluma ne-auntie zalami elizongi-understanda kangcono lingi but manje to Zimbabwe ngiyofikelwa yini yayibona so manje nabo banginokubabona nje badraya nalezi zangaphandle yiyo amanye ama-situation abangawafeyisa lawo cause umuntu makazokwazi ukuthi akutshele ukuthi angifuni ngikusezongihlanganisa nawo mara uyithema lami and uLady lami selibholile and manje khabo uLady wami bangenzela izitayela ubani umunye umuntu ekumele angeskiwe uwe as time so yena as time uthi akunanix azoyihlanganisa nami as much as manje ngibhekane naleyo nkinga ukuthi cabanga kusamele ukuthi kube yimi futhi umuntu olihlanganisayo ukuthi ngizibone ukuthi ngiyofika kanjani eZimbabwe kibo la yena abe kumele kube ngabe at least ke wangenisa ngintwana ukuthi hayi intwana yami kunje nje ma alright oLady lale yamali mfonela vele limbuza ukuthi ejo cause bengisala khabule impintshi yami yabo lamfonela vele lambuza ejo umntwana uhlala la yazi responde time lami kubini futhi man leyo mntana mina ngimdisownile angifuni nikusezongihlanganisa naleyo mntana ukhuluma ngalento yenzeke 2019 abomazi ku2025 ya 2019 ngalahlekelwa i3000 after 3 months umama washona so nje leyo mntana vela ayikho into engizoyikhuluma naye ngizithema mjo lizenza umuntu ebekambhekela umagriza wami ayinix umuntu ebekabhekela umagriza wami baba omncane wami yabo ke vele le yabihlalile emakhaya so nje yami wena ubloma vano mina ngibloma ethema sengisho ukuthi ubloma vaka like obviously ubloma khabo ulili ubloma netime no siyongibloma la eSprings yabo ngihlala ni nomadala wami shuthi ngasho ukuthi ubhuti kamkhulu wami uzala ithema lami uye umuntu okwazile ukuthi abe ne-understanding kuso sonke istory cause vele yena naye ubuya le Zimbabwe yabo so ngithe mangifika kuye ngim-explainela le situation wayebona from all sides udayi kahle la umuntu ochallengewayo untwana and mayefeli nawe ezintwana nawo ama-mistake wakho mara mawuzokwazi ukuthi vele uvume kanje cause naye njota vele bengibhema mina madala yabo ngifuna ukufika la nje wayeke nini amazaba bangasho ukuthi sengineye manje ngwayekile cause ngiyele ngabona nini vele mangiqala ukuphuma lapha endlini last year ngwayekile lapho kulapho phela bese ngikwazi ukuthola ipeace into ebengenza ukuthi mina khotmani lami wena ngibheme kakhulu ne yazi shuthi yini ilento leyo ukuthi endlini kuhlale kunomsindo njalo so amazaba bayinto ebekwazi ukuthi singenze ukuthi vele ngibhema wona ngifaka i-headset mangifaka ama-headset ignore yonke lento angisakhupha ngisalandeli kubo vele ngiba business plan sami ngizenzela ama-design wami nani yabo but ngathi kumele ukuthi ngiphume kulela dladlalela izinto eziningi ngaba at peace nazo bengikwazile ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqala ukufunda iBhayibheli khotmani ngikwazile uqala ukuthi ukufunda incwadi ngiyicede abe ngingakwazi dala impintshi zami zingiboleka ama-novel endoda but ngakwazi ukuthi ngithenge i-novel ngifunde ngize ngiyicede ngokuphuma lapha kulela jareti ukubonisa ukuthi yabona ezinye izinto nekhotmani lami singasho sabantu ukuthi we don't have to ukuthi maybe siblame yabo mina njengami mina ngeke ngibablame ukuthi ngizothi mina into zami because izimile yibo nyabablame nani hayi mina ngibablame ey'ntweni zami ezibhayizise mina khona into zami engizaziyo nama ngiyazibheka ngithi hayi la sound ubhayiziswa la ntwana ubhayiziswa utshwala la ubhayiziswa amantombazana yabo nawe yazi kwesinye isikhathi nje mina sike siyiblame na ukuthi nami la vele yini before phela uqala ukuthi ubheke externally uqala kuwe internally ukuthi right before ngifuna ukubheka iflop yomunye umuntu ukuthi ungenzeni mina ngiyenzeni kuqala so nama ngithi ngiyayibheka vele lento le kanje ukuthi right ayintwana na ubhemile kakhulu ama leyo ke iflop yami ukuthi financially ngingabe ngijoja and manje ngibuyise vie ezwe ntwana mubhema ama because of uqosha ama phansi ka endlini time lapho
Ngiyangithola. Kunento esingayazi Yeah. deep ukuthi mhlawumbe nethema lakho ukwazi bani ukuthi nalo belibhema. Asazi, angisho ukuthi belibhema. Yabona mina according to mina neHotman lami. Phela uyakena ukuthi masobhema fana njengomuntu obhema amazaba bangimbona ezaleni. Angidingi ukuthi akunamuntu ozokudinga ukuthi angitshele okayenzeni. But umuntu ongabhema angeke akhona ukubona umuntu obhemayo uzobona ngathi umuntu normal. But mina cause ngiyawazi ngizokhona ukumbona. So naye khona ama actions wakhe engakutshela ukuthi ngiyakhona ukuadapt yabo ngidala ama yabo as much as naye leyo nto leyo iyambamba manje shooting mina ngifunda kuye kuze mina ngichintshe ezinye izinto ngihlehle ngibheka the way yena ezinye izinto angakwazanga ukuthi achieve ngakhona yabo. Number 1 ukuletha ingosi yabo. Number 2 ukungabi nenyungu. Khawubona umuntu okwazi ukuthi siyaphanda amatawa serious. Phela mina time lamlambile ngamabhema serious. Ayikho inyuku serious uyiphathile mara yonke ihlala iphelele ezandleni yabo. Number 3 enye into engiyifundile ukuthi ngaye ukungabi nomuntu straight yabo. Sure. Cause mawunomuntu straight angeke ayimele lento yokuthi uzonkawuza. No. Cause mawunkawuzile ufuna yonke into esheshayo. Abantwana kumele kube into fast manje. Mabafonelwe bayeza bayahlatshwa bayavaya kuyaphuzwa kenziwani. So if uyabhema ufuna yonke into eyenzeka fast. So nami kuye le nto leyo ngifunde ngokuthini kuye ukuthi ngifunda from yena ukuthi ama akhawatha kanjani. So that is why nami ngile ngafaka to stop mase ngibona ukuthi ayisantwana mara manje nawe yakena so yakhawathela. Cause manje nami mangivele ngiyabheka ezinye izinto eziningi the way izenzeka ngakhona yabo nasekasi khona enye mangivaya ngivaye ngikoloda i200. So labantu labe bengiphila nabo engojini comment kuma Facebook ma upost ukuthi uyafuneka. Yeah maybe in fact lo muntu bekadinga ama that is why namanje angakhona ukubhadala. Kanti yena okay akakeni ukuthi mina angisanayo access yokuthi ngenzeni ngifike ekasi yabo. Cause manje why into engibalekise ekasi ngibalekisela lento leyo ukuthi ngifunwa uye lo bro lo munye bengispanela number 1 cause vele naye ngise kuye mangivaya khawubona Hotman lami out ngakubhadala ngabona ukuthi ayile ayitshontshela imali before ngivaya. So manje naye okay angisakhona ukufinyelela kuye ukuthi ngimgaye into yakhe ngapha manje vele ngise mangicela ukuthi naye kuye angigaye le mali abhekana nale inkinga zokuthi sekumele ngimuve la ngihlala khona ngikhona ukubhadala imali zama rent nani yabo. So naye vele makangiposta vele ku Facebook vele abantu vele wonke umuntu maka commenta vele like ucomment ukuthi ama lo muntu lona yilo lezi ababelimenzisa lezi zinto. So enye reason vele into engenza ukuthi ngize labo podcast wena Hotman lami kanje yabo ukuthi ngibabonise ukuthi mina akuna next into engathi ngathi ngiyayifihla nami ukuthi ngifuna ukuzenza ngcono as much as bona bazenza ngcono ngami ku Facebook mina angifuni ukuzenza ngcono ukuthi ngizothi ngiblame ithemba lami for ukubhema ngoba decision yami number 1 ithemba lami akusilo. Sure. Number 2 for ukuphuma endlini angeke ngithi ini ngiyabablame nabo or in but la ngizama ukuveza ama external pressure nawo ebebawafaka bangaboni ukuthi bayangikhawatha yabo ama decision wami kwabhema but because of ini ipressure bona ebebangifakela yona ukuthi bayangilwisa njalo endlini bahlale bakuthethisa obvious now uzofuna ijoy uzofuna enye into ozokwazi ukuthi ikukhohlise uphume lapho uyayibona. And then okay ngithi ngingakuvali ngiyazwakala. And then when it comes to indaba eyalo ithema lami ne kwasanani ithema lami angeke ngithi mina ithema lami yangikhule limosha that is why nami vele ngiphuza nani leyo nto leyo ngile ngabuyisa i-hour futhi kuyo ukuthi ayisane yazini lempilo ebengithi ngiyayikhetha ithema lami still nayo ayingenzelanga next and ubaba umncane wami bekasala ngikhuza ngayo ukuthi yazini lempilo iphilayo uya straight kule mpilo ephilwa ithema lakhe and amasimba lempilo ephilwa ithema lakho uyayibona wena Hotman lami. So nami vele ke lokho yile sini yami leyo form amantombazana nokuthi uthanda into zama fast cash kutazi ispan. Ngazi ngijumpani mina njalo. Engihlezi ngitshela abantu la. Ngumzali nje wangipromise mhlawumbe nginengcosi engangaka. Nami na 24 ingcosi samlingana nawe straight first born yami. Njoba ngumzali ngipromise mfethu. Kunezinye izinto sabazali akumelanga sizenze phambi kwabantwana. Sure kiss. Ngithola. Sure. Angiblomanga yiku lesitulo mhlambe ngiperfect. Nami nginama flops wami.
but kunezinye izinto nami ngizirealize Right. njengomuntu ophila ukuthi asani mangenza so lento aningibhekile and ku-easy yabona khona lapho ukuthi ufuna ukuyithinta le nkulumo Yeah. ku-easy mfana uku-adopter into ephuma endleleni Yeah. very very easy Blind. uyangithola so mina nami angifuni ukukuyisa la ekutheni Yeah. uthi ublame itime lakho Yeah. but ngifuna ukubonisa ukuthi itime lakho linomthelela. Yeah, he played a huge role. Thank you. Udlala indima enkulu kuyo yonke le nto leyo ukuthi and myself kumanje today yeah. angifuna ngibheke plan noma mhlawumbe azobona ukuthi enhle kanjani ne Yeah. but bekumele nawe uyazibuyisa Yeah. as much as nawe ntwana mangilobo ngikuzo Yeah. uyazibuyisa Yeah. ngifunda something mina ukuthi omunye umuntu makhona ukuzibuyisa kusho ukuthi nami kuizi ukuthi ngazibuyisa Uzibuyisa. ngifrosta but ke maybe somebody uzofunda something kulento esiyikhuluma manje Yeah. ngithola ngifuna ukujumpa kahle kahle Yeah. ngijampela vanja yami uyishilo yonke into mfana Yeah. kusho ukuthi ngitshela ukuthi wenzeni usitshele istory waphinde wasimotivate like intwana mangubhekile mina kanje 24 year old uyisoja Yeah. and angokugqokisa but uyisoja because that's why ngina same story sifana nesakho from somewhere whereby ngithe mase ngibhedile ngabheda ngathi hayi yazini akunamuntu ekumele ngimblame Yeah. but myself Myself. yangifrotan but ntona la undlule khona it's not easy Yeah. kulezi zinto ondlule kuzo Okay. uyangithola from ejardini mfethu lento oringe ngayo yasejardini ithi ungitshela sama so witheni siya relate ku yonke lento oringe ngayo ukuthi ezinye izinto ngeke ngizikhulumela Yeah, ngizivule so uvule straight. but we relate Yeah, and babhaya vela abantu abarelated. yes khona ukuthi sizalwe abosester Yeah. Yeah. ne but uthola ukuthi wena uyaphumelela mina ngiphumelile Yeah. but zalwa abosester Yeah. for the fact ukuthi wena uyaphumelela mina bangangithandi because of angizina for goal endlini uyangifrosta Showcase. wena mhlambe futhi ukuthi uyaphumelela futhi bangangithandi because of uyaphumelela mfana manje kudayini mangibeka nje mina ngiscars sibiza irikidinki up and down Yeah. uyangifrosta so in short mfana sikhuluma nalabo mamkhulu lapha emakhaya nabo mamncane nabo auntie nabo baba asikeni ukuthakatha ngenhliziyo Showcase. whatever mfana lento uqeda usitshela yona ubuthakathi because ubuthakathi mfana is not all about ukuthi kumele sikubona uvuke ebusuku Yeah. inhliziyo Inhliziyo. uyangithola so ngayo yonke into mfana oqeda ukuyisho ngifunde something kusho ukuthi ngikhulile vandag ngaready wena oqeda ukuyisho so that is why ngithi ngitshela abantu ababhaka ukuthi bafethu akusiwo umuntu oyi-one onestory Yeah. la emhlabeni each and everyone unestory but kuya ngokuthi usipresenta kanjani Kanjani. ntwana whatever lo ishilo mina ingikhulisile individual Sure. because ezinye zezinto mfethu boring ngazo ngiyazazi nalento le kunento mfethu ayithintile very 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 important I just hope abalaleli lapha emakhaya bayizwile Sure. ukhale ngokuthi ngabe kuthiwa mhlambe itime lakho mhlambe umuntu wala emkonti Yeah. ngabe mhlambe uthini esanjengoba kwenzakala kanje ugijimela la kumaGreece Yeah. but because of ngabo time lakho kuseZimbabwe Fair. awunawo amandla mfana ukuthi ungafika mhlambe naye self azange kuyise la Yeah. you understand so guiding mfana uthando ngikuzwile mfethu wangomotivateile mfana uyishilo la ukuthi sengibhekela laba abazwana nalaba fit aba-organ ithi ungitshele mfana ngothando uthando is something else ngiyayithanda iclever mfethu kuyase Nigeria kuphi but kunento esithi likamrawo uyangifrosta zihlezi mfana Ama-consequences ayifani aza after that. yeah Kona feri zingayenza into egrandmere out nani yeah. but mina sengikhulumela ukuthi alright incosi yakho maseyibhekene nama challenges kunguphi la uzokwazi ukuthi ugijimele khona ayifani as much as namanje ngiyeva bathi khabo time lami kusegweru madala makangibekela mara nama ngazi ngiyofika kanjani lapho and then ukawu yena ukhona ithemba lakho likhona yekasi likhona instead namanje lingilisela ukuthi ngile ngaya kumadala wami yabo lela phone ukuthi umadala wami wayangincedile because umadala wami akumelanga ngincede kumele ngizibone ukuthi ngenza kanjani Mntwana, yazi mfana ngivele ngikhumbule something and abafethu mhlambe bazodayinga bazoyikhumbula dadini khona esinye story besidlala ngama-90s early 90s late 80s thiwa uSol Gomet inkomo edla yodwa kusho ukuthi ntwana ngiyabona ukuthi uyayeshwa yeah but ithi ungitshele something nje yami
ebantwini ababhaya ababayesho ukuthi babe abasolgomede ey'khathini ezibhaya bayaphumelela. Okay. So mfethu mina ngifuna ukukukhuthaza Fandaka ukuthi mfethu ngicela ungapheli moya. Nami vele yinto vele kusho ukuthi yabona bona lama negative energies wabo ne. Yeah. Bengibawonile vele enye into engiyekisa ama-leya ngisho cause ngihlale phansi ngabona ukuthi man sengibhema kakhulu and manje sengiya-escalate ukuthi manje sengifika kule point leyo ukuthi ngathi manje siyabo sengizogcina ngitshontsha ngenzani yabo. So into engenza ukuthi ngistop ngibone ukuthi yazini labantu laba ngifuna ukuthi bona babe ne-happy ending story sami esibhedayo cause manje bona yibo bazokwazi ukuthi kusasa bathi sanitshela ngalo mntana kaLindi mos nambona ubhema nambona manje udonsa ama-dustbin nani. So manje kulanga yenzani ngathi yazini singihlehlele kulezi zinto lezi yabo la ngihlehlela sengibavele umuntu ukuthi ngenza into zami straight. So manje bona bathi njengoba ngiphumile endlini yovela into yokuthini umbashile unjani manje njalo ngihlale ngiklini yabo. So manje yonke leyo nto leyo yabashaya bona ukuthi cause into abayifunayo bebatshelile bona ukuthi 2024 mude u2025 uzophela bona bagade ukuthini bhayi lesikhathi lesi kumele ngabe vele untwana sekabhombile or benzakalani yabo. So mina bona le negative energy yabo yiyo le yangirefuela ukuthi ngithina ntwana ungavumi ngabo yabo. Labantu laba nje bakushuthi bakulwisa kanje bonke it means khona lento abayibonayo ngawe yabo. So mina if ngizohlala ngingayirealize potential yami ibona abanye abantu angikwazi ukuthi ngingayenze. So that is why ngile ngalwa ngazama ukuthi ngispanise i-potential yami lenginayo ukuthi ngizenzele izinto ezigrand as much as namanje noma ngidibana nabantu eqaleni bengifihla ukuthi ngiyangikawuza but manje ngikwazile ukuthi noma ngidibana ne-Oled lentwana yami manje ngibuza inkinga yami ngitshela ukuthi ma-Oled inkinga yami iqale ngama yabo. But omunye umuntu cause ungibona ngiclean so angeke acabanga ukuthi ngikobhema because mina zange ngibhombisa zange ngatshontsha zange ngayenzana. Omunye umuntu bengakwazi ukuthi isitori sami ngishuka coach ngithi angibhemi yabo. Ngithi hayi mina bengingabhemi but komunye umuntu obukele le podcast makabukela ukuthi mina ngibhizi ngiyakhala yazi bekenzakala kanje bayazi bebahlala nami engojini babhema nami. So yabona ukuthi manje story asisabi pure asisabi genuine. So that is why ngibona ukuthi kahle nami kuze ezinye izinto ngidlule kuzo ngizi-accept kumele ngivume and ngingasabi ukuthi ngisho ukuthi ngwabhema. So ukuthi nezinye intwana nazo ezizawaqala zenzane zitene ukuthi hayi jo ngiyabonga mfethu ayikho grand lento leyo yokubhema yabo. Ngiyabonga mfethu because as much as nami ngisevekile kahle ngasho ukuthi ngibonga amandla kaNkulunkulu cause out zami ezinye 50% ngasho ukuthi yampela ikashi labantu abangasagcoki ibhathu mawuringa naye yabo ingqondo seyilahlekile ezinye phulile amadladla wasemakibo yabo ezinye in and out ezinye manje zisema rehab sikhuluma emakibo bese zikhawathi ukukhawathela. Ngazi ngiyibiza mina la ile njalo ngiyibiza njengoba bengithi zababa at the same time mase ngibeka nje straight ngithi heroes are in ubheka abantu ababhemayo abantu abane-talent abantu abaslim ngiyangifrustana. So but ke njayami mina nawasena sikhathi but ngiyabonga njayami showcase ukhulisile umzansi uyangizwa and nami ngijabule blind awazi mfana excited blind because of ezinye zezinto mfana abanye abantu basaba ukuzivuvula uyangizwa and ngiyazi ukuthi ukhulume ngabanye abantu uyangifrustana and which ngiyazi ukuthi ngaba inkinga at the same time but at the same time mntwana as long wena uzoyisa uyangizwa sizoya somewhere showcase. Bafethu lapha emakhaya ngizwile istory akuphi bafethu ngifundile ngihlezi ngisho njalo la ekhaya le ndaba ukuthi bafethu asifundile because whatever lesiyenza la it's not just telling the story siyafundisa lapha emakhaya. I just hope ngifundile bafethu because isikhathi mina bafethu yazi mina ngibelieve ku-second chance showcase. ngibelieve ukuthi kumele usebenzise le thuba mfana lelithola showcase yangizwa. So njayami ngiyabonga mfethu babukeli lapha ekhaya siyabonga. This is Soweto podcast. Thank you. Soweto ebukhosini.